Lunglei Municipal Council Chairman le Vice Chairman tur te chu April nili thole ni khan ZPM Party President Pu Lalzuithanga apwanga anuwat omnate anmi zia ankum le ni na baka party din hun le mason zel dan tur te clear chungin uluk le phimphur takin anrat ti soin ward number 3 chungin thantlin Pu Lalzuithanga chu LMC Chairman masaber tura rat ani thole Vice Chairman ward number 7 achanga thantlin Pu Lalrinawma rat ani thu apwang LMC Chairman le Vice Chairman tur te hi an party in an lo rat lok ni in hi councillor ten an la thlan le tur ani LMC Chairman tura rat Pu Lalzuithanga hi Rengil Mamit District piang ani thathum mi chau alani lain apa in athi sana apian ni dik tak tu man an sheto lawa March ni khat kumsang khat chakwa somrok pakhat chu official apian chama amangta ani enkol tu mu mal tak ane lo awangin puzui hian lekha azirei le fail pass le chol lailok anga le ni in a insoya high school alu achanga BA pass in kara kumsom pali atlaman hial ani Coachan lama chuan TKP office bearer le Baptist choir member te alo ni to china tuna hian BCM bazar venga rongbol tu ni in Sunday school treasurer ani meka BSI rongbol na Lunglei North branch assistant secretary bazar area secretary local committee secretary baka Macedonia rongbol na mission committee vice chairman ani mekbo NGO lama chuan YMA branch OBT sub headquarters executive committee le culture committee chairman te alo ni to sub headquarters YMA chanchin bu YMO editor po lo ni to in chimlam YMA group honna how to te nungzui tu berni in Purolian ralte chanchin writers club in Anchwa Jerusalem thara khan an member nimya lo chungin editor an mangbok ani Puzuye hi mizo zaimi in Suikhom sub headquarters Lungleya secretary le assistant secretary tam khatte loni to in Lalzova H Lalringa F Rokima zo sangliana chakchwak Devi sanglura le Roliana ralte te hla chuan na hlabu leng name MZE sub headquarters Siama Khan boipui tu ber ani Lunglei district rifles association din tu te zinga po telin OB alone to ni in ain soya revenue department sangkhazakwa somriat pathuma changa sangkhazakwa somriat panga thokin he anna hi bansanin kumsang khazakwa somriat panga bazar veng private high school din thara head in charge ni in bulchan tu ani kumsang khazakwa somkwa paruk achanga sanghi paruk kheng pukpui high school headmaster ani le kumsang ni paruk achanga sanghi som chungin government choi pui not high school thokle in kumsang ni som achangin government bazar high school athoka sang ni som ni pakatha let le in a pension thlengin athok zuya scout master le adventure course train chwak ni in tuna hian Lunglei district scout and guide committee vice president animek ani Pu Lalzuithanga hian kumsang khazakwa somriat paruk March ni khata nupui mingthan moi changte nein fa mi pa pakhat le meichia pathum ba ka tu paruk aneya anfanu pani te hian pastor le pro pastor pasala nein afapa hi MBA ani sumdon na lama akalmek afa de hi kumnga anni achangin ansum lak lo le manna ashit china engma ngen lo le zuk le muam tilovin an puitling veka Pathian khongai na awangin fa te awanga ril ruha na voi khatma ala nei lo thu asoi nge ani LMC in thanden chena achanchin azia na puzoya hian no panlai achanga no pang thu oi theitak tuma tiboi ngai lo ani thu atar langa no pang doi zep tak ni in kanun kong kaswal chhodan achang ero chuan kalu lul thokhata chuan ka in ngai ve tlat ati anin chungkhur khosak phung le achen omten an shat ber to thu te sumle pai lama aril ruput mangpo skula atho pui chinten an shat chian thu soin anni comments chu kani na dik tak ani ati
LMC Vice Chairman Tur Lalrinawma hi kumsang khazakwa somriat Paruk Khan pu KT chonale PPC Lalrinmoi ti inkara piangin unaw pasari anni a zirnalama MA Political Science ni in Hindi PU anibok nathona lama M6 noya kum engemozat ri lo ngai tele HIV AIDS veite enkol na athoka kumsang ni som achanga LMC candidate ani ma zong chu government PK middle school chan maria zirtir tu na thokin kumno pangte ani achangin ramvei mi phak angtok rampason na tori ruseng mi ani a Mizoram pona lekha zira omachangin ramvei na anei lian zwal le a veng mason na le lunglei mason na du mi takni in asoya soi mai lova ataka che chhuak chi ani zirna lama pol som pani thleng JNV atanga zir chhuakin Thenzol Madhya Pradesh le Tripura tekala lunglei government college atanga graduate in heta akalla yan students union lama Vice President Tumni le Common Room Secretary te alawni to a lunglei government college Vice President ani lai hian athopui te nen college lecture in dai lo na satak chungchanga mala in sarkara lecture post engamozat an nor chwaka college basketball court le auditorium sakchat ani theinan po mala tu zinga atel ani College kallai hian India Republic Day New Delhi alom na a NSS parade contingent training na West Bengal buat saya North East team leader alawni to boka Zirdai Pola hun reivak lo in mangin MZP headquarters lungleya secretary alawni to a heng hun lai hian Mizoram University Southern Campus a om theinan a thopui tenen Mizoram governor nena thlenin tunnuwa polshang shangte general nazara MZU Southern Campus omphalna mu anita hiala zona tlak in pum khatna ngai poimo mi ni in theito pin ma alave chin bok Lalrinawma omte hi in fiam na ngai na mi tak ni in football le tennis lama anveng no pang engmo zat alo boy pui ve to a chan mari veng tan hun rei tak veng ai o in football alo khel chin to bok tennis a pheichuan lunglei district open a tepo chan mari veng mingin alo champion ve to a hengba ka hian chan mari sporting club chan mari football club le chan mari TT club lama te shwai tu ani china tin alma youth adventure club chan maria OB alawni to bok lunglei district sports committee a secretary le treasurer lawni to in anhun lai hian sports association shang te promotional fund ti punchu sarkara annor chwaka hi district dangpon anchangkai pui le Kauchan lama po aphak to ka in mangin BCM chan mari lungleya aloya khongai rongbol na po Kauchan kaltlangin theitop alo chwa ve to china KNP junior GKP le Sunday school lama shwai tu ni na hun engemochen achelin GKP chan mari unit lungleya secretary assistant secretary le chan mari pastor bial GKP OB alo ni to bok ani khotlang rongbol na po phak ang toka in mangin section treasurer le leader te lawni to a Waime chan mari branch lungleya hian secretary na chelin ZPM party a lu ma zong he post hi achel ani environment ven himna konga po puomte hian aphak ang tokin ma alave china achian tenen project eco hill Mizoram andina thingphun wantlang mun ma le luidung ti fai konga te ma la chinin chan mari tlaklam tlabungkong an laya lung an hal na achunga om chung ko ingamozat le BCM chan mari biak in omna munata na him lawa lana wangin lunglei DC a hemi chungchang hi thlenin chung ko cheng tele BCM chan mari biak in himna turin ma alola to ani COVID-19 shipui lwarwang lai khan Lalrinawma hian thoktu din mun te thlirin chalai thachak jok pen chhuak nga ya sha in lungleya COVID-19 ven konga volunteer masaber ani a heian midang achau chhuak na sahle a shipuya wanga mipui khwa khira anom lai le COVID dar huk theidin muna andin laia central lam sipai chen khaten COVID khwa khirna anzom lo awangin police nena FIR the lutin IFIR the lu hian na satakin Mizorama umzia ani shipui len lai ve khan khopui chunga chome sem in khairwal lo le lunglei che vela
lo le hwan nei tu ten an thlai te le theite an ti chiat na sat awangin mumal zoka kalpui dan tur ra manna DLTF a athlena heihan na satakin chopme le theisem le shalkonga changkai na anei ani LMC Chairman le Vice Chairman tur ti rat ni to ma se sarkar rang am din alani lawa hemi chungchanga hian kan thudon na ina soidanin LMC hian Chairman le Vice Chairman tur ti rat ni to ma se sarkar rang am din alani lawa hemi chungchanga hian kan thudon na in asoidanin LMC intlan result hi Mizoram Gazette a chwa ani phot anga chumi nuwa ni somthum chungin Board of Councillor meeting masaber ko ni in BOC meeting masaber chu Lunglei District Magistrate in akai shwayanga he meeting a hian Councillor 13 rin omna thutiam an neyanga chumi zo a Councillor Hawin Chairman le Vice Chairman an thlanganga Presiding Officer DC in anem het anga chumi nuwa sarkarin post apek dan azirin Executive Councillor rat an ni ang tuna hian Lunglei Municipality Office hian State Sarkara Executive Councillor post atam thei angber post pathum peturin andil mek ti kan thudon na chuan asoya dana chuan pathum ai tam lo ti ani a awaya petura dil ni in State Sarkar hian tundin huna hian pathum nge apek don ti sha thei alani lawa Executive Councillor hi State Sarkar hian tundin huna hian pathum nge apek don ti sha thei alani lawa Executive Councillor hi ilanei ri lauti ang atidon nge po shat alani lawa hetiang ani awang hian Executive Councillor hi lo rat lok ngot thei ani lawa rat lo ni ta se chung ho nen chuan Chairman le Deputy Chairman ten thutiam oath of secrecy anti a Chuchu District Magistrate BOC meeting Presiding Officer kai shwai tu ma a antiam le thunganga Municipality Executive Committee din alo ni to don ani